Dila Youth Club along KSA Dila Head Branch tum arpu kacelar amai kangni. Sildharampur Patuak Lamalong Surihini Rakresir Kep Aningka Nabaha Keceng Siang Deng Mengorsing Teron Cikimo Football Championship Ang Dunggiti Mesen Ben Kapacun. Phong Lokpet Owekimi Club Pen Patipi Ponsi Football Kapatu Ang Dunggiti Mesen Ben Kapacun. Kardom ada pabirta long penili junali timungpi non birtang ton pen ajuik tha Dila Youth Club along chitini phai krip ho ani ada por phai kri sia por pen kese Dila Head Branch tum arpu kachalar sai ke padopona birta kat news sa hamalong birta nangle Abarim kese mai puken sing timung pen kachari pona maya long abarim kese klembang pusa imteron Hundor be lapen bidi sar Chandra Singh Singnaratum Chitong Dunsi KSA Dila Head Branch Kapachari Ponjia Phan Arpu Pek Pontulo Nobin Rong Pia Phan Maipu Puthot Maipu Arpu Pek Pontu Abirta Timung Bikram Be Lapen Bikram Kro Bangri Thoma Phan Dun Maipu Arpu Chun Bang Arpu Lake Waisong Terang Arjok Singnara Phan Kijoi Kapatua Chun Bang Projen Hanse Phan Jutang Jupada Chun Bang Lamding Be Phan Pachethang Chun Bang Sanjay Ingleng Phan Dihin Rip Bang Gurson Ingleng Phan Sai Hem Chun Bang Radhika Teron Piapan di Hinri Bang, Binong Ingleng Apan Chom E Chun Bang, Ilyas Apan di Beting, Bihai Sinarapan Social Service Secretary, Lapen Bang Nerke Patumapan, Bang Kuarpu Pek Ponlo. West Karbi Anglong Chinthong MSC ke parlo chitini phai krep ho ani Chinthong Lam Salong Ningkan Isek amai pimate Annual General Meeting kapadopona berta pherangke himari rong parpen berta nang pale. Chinthong Lem samai pulong sing kro pen kachapa hempupona maya long chun bangdar sing hanse pensi rata phan klardak pen AGM amaya puthak chai ponlo Chinthong Lem salong dihin pangrum pet pensika laksir kep ke pratrok sira suriner kep ke pra isi sose atangka pen kipadam sika laksir kep trokra suri krisir kep sose atangka pedam pen non Lem salong kido Sikalak isira suri trok kepra isi rap haro trok sira ner kepra prisu se atangka lem salong dolang pusi pacini lang pi ba na Chinthong ban ang tam am atomang ke excess baju kabonai do excess kabonai amasi adjust me la mo society of 109 people maniadim 200 maniadim 300 an ne phana bang das bang nang than lo ek din ho dhara koribo hanse etu no koribo lagele apuni genuine kador hobar alosona kori pela kiba ta lo etu bele kotha kintu apuni ke kak bisi banabo pasor ene tu dhara koribo adam ya hok nang le robo nom ke kadde ki hoy mane hiri na ke thana se none to ni thong sor bhang e pak nang thana le lo e boya time alors après pakro pononi tha halage excess do ko amara sa excess do ko ma no dali tunta pakar heni bagang se excess do ko ta lin thongkara pho bi under dia pho sita me alam kala hello asana dor ta non ke jetius lo po officer do fan ko chapina ne lo ko tunta ta bele kala afranga ho la netum di fugada la forwarding ke anke bharo phokro enan ke bharo porim bharo pris anke nogao ta bharo phipo ke kroedi monsuri anke la chota kailang ne la kene ho sab location to bangta achi kwa yan wang suripi sab location ni Labang so mai long Alhiaman pen Junior Inspector Samson Taro Lapen Hamren pen Junior Inspector Dhiren Kroatum Chitong Dun Labang so mai ke padopona hut rata tum karjupon Chinthong Lem salong pangrum pet pen ration card suri isi pharo ke thom an do pusi pachini Number 15 Mahamaya constituency ke parlo Sildharampur Patuak Lamalong Chitini Bhai Krep ho ani tilipli apor malompen Nura Club pen Chapatir Piponsi Surihini Rakresir Kep Aningka na baha
First Mongor Singh Teron Memorial Football Championship Angdung Kiti Kepathu Pona Birta Katni Susah Malong Birta Nangle. Football Kepathu Angdung Kiti along Alhisar Poaman Pen Dokmuka Town Committee Chairman Biren Singh Teron Manpeng Alhiaman Pen KLNLF Akong Chunbang Thong Teron Karbiang Long Autonomous Council M Lun Singh Teron Lapen Alang Lichor Sangpi Basapi Terangpi Samilangso Block Mother Mahila Morcha Kong Chunbangpi Hewalita Ropi Karitang Mongor Singh Teron Achor Sangpi Kareng Rong Hangpi Lapen Asupi Priti Teron Piatum Chetong Dunpen Angdung Gitik Kepathu Kelang Along RDP Dun Angdung Gitik Kepathu Along Haraghat Anglok FC Terang Pen Dokmoka Pristuti FC Tum Angbongsi Pathu Ponlo Laso Kepathu Along Anglok FC Haraghat Atum Pen Kepathu Kithek Muchat Ajak 2-1 goals Pen Dokmoka Pristuti FC Tumaphan Peremsi Kehai Anong E Chipari Deng Ponlo Nong e kipipa jira pora hut alhisar poaman pen Kepathu hin antusi paprang dunang jila pen Kepathu ke thek pen ali ke dua puthak than pon Singapore Arab pini pele raso putono kati tibi pon kali ini tum cini rason thakasi alam itu hancur nani nirakla rason tibi pon theka pon ro paso Kepathu uwe kini anglo maka uwe kini apa lo Kristio kita parang sampai surni Lam sose ke Kepathu ten apa Lam sose hir jumela hang pisi Curi riwo dun thekpo aku dun pogosi ini thero kado orang apa Lam hang si jadi kan saya rikero nabo isi Sindh Hopo Kepathu Aklamelo Mongol Singh Teron Memorial Champion 2019 Bangso Kepathu Dokmoka Mahila Morcha Hawali Mohila Morcha President Hewali MTP Lapel Apithu Kepathu Tumaphan akhir Jumeta Pajir Ponsi Angdung Gitik Kepathu along Kehai Kirema Terang Atumphan Nong e pi Pajir Pon Non Malam So Poraphan Birta Moing Ton Paiksna Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonobor Saikimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi Laki Chiklo John Trokopan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hipin Pen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Parpi Rong Berot, near Iron Bridge, Dipukar Bianglong. Lasi Lance Sekachini Lethodjiapan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Difu, 782460, Assam.
Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Sea Monjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Sea Monjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo pipudot birta long Huangtulo. Langper MSC constituency ke parlo chitini phai krepli ani phong lokpet ovekimi club atumpen chipatir piponsi football ka pathuang dungkiti mesen pen ke paman pona birta pherang ke pen kadni sa hemalong nonjong birta nang pale Langper constituency MSC Ramsing Timung amithanga rong phong lokpet ovekimi club amepu Bidya Hanse lapen kongchun bang dayaram tokbia tumpen patir piponsi football ka pathuang dungkiti ani ingsamjin pen kapachun ang dungkiti kapatupon laki palom phangcho rong pen kasen pro arong ang bongsi patupon lo palom phangcho rong atum bol pum la pen kasen pro arong atum pen bol pum thom an thapsi ang dungkiti chipahai do ang dungkiti kapathua long alhi aman pen Karbiang Autonomous Council MSC Ramsing Timung tok bang aterang akong chun bang joy sing tokpi KLNLF lamjai sarpo omesteron engineer joy sing teron Ratchai claim bang long kiriterang lapen rong asar pura hansi atum chetong dunsi khong lokpet ahawar arlo kapatho hin ansu se kapaprang dunia phan RDP pon ang dungkiti kapatho nong e kapajir pon amayalong MSC Ramsing Timung Prabjin pen ball volleyball lapen cricket kapatho son pen ang pada kapatho klamalong lang kipabi wok vite jia phan are lang kipali adong mate drain kasalam pon jia phan lam the chichak tekang Lokpet pini football ke patu pulote football pulote nilita ingni une lo josung togi pu nili iklo ilitum kadongwe korte alang phan isi keta ning dover titing nene isia lakon alam do la ke lahelo ning ave aninkan ke kitame nilitum dipu government college puri mahut ola sam football championship dipu ke dohut komenton kan yang angin avedelo nilige nilik pinangma nilige kata lang plot ditile hadak ta thik kun nge patu thik boja the kata lason si kachi pupu ni tangai sitame kolosoni kan ning angin kan yang than dekhe delo hala suhut Karbiang long pen ke patu hut Hafta sedang lo 0-0 lo second half ta ki jutpo 0-0 lo amat second half jutpo dok minute gap apor ilitum phonglok pepen joising tong pia phan
minit kepta velo bon minit thok ak sidolo paludun chok lo ama ke paludut pen minit hiniang bong pen gol piram de half the kem half pen laili tuma joising tok be bang kilut dam pen abol kelong pen bang gol piram ang pada tok bang joising tok bi ahin penta hong lokpet ahawar kapatwa ning kehang ariswa tumapan bol kapatwa hin coaching ki pipon ji phan lam the ke jai pado West Karbi Anglong Upper Chinthong Umtali Sarang along Chitini Pai Krip Liani Surihini Rakrisir Kep Aninkana Farman Kichingsi Lang Okapar Hi Ajai Mek Kibi Pona Birta Perangke Himari Rong Farpen Birta Nang Pale Lang Okapar Hi Gachapati Ajai Megalong Umtali Aronga Sar James Stan Lapen Stefan Lameria Tumpen Patir Piponsi Upper Chinthong Hawar Umtali Sarang along Kichingsi Ang Deng Lang Okapar Hi Gachapati Asai Padopon Lango kapar hi kachapate along ke chengse nong e lake tangkasika suri thomkep adun thumate second anong e lake tangkasika suri krep ho lapen ke thoma nong e aphan tangkasika suri troxian pathik pon lango kapar hi along kachapate dun ji atum inut pen sika pharo trok pidunang ji lango kapar hi kachapate along bang pharo hinira bang troxi kep atum chapate dun lango kapar hi kachapate along West Karbi Anglong Amri lapen Chinthong constituency penan parta Meghalaya along ripen Giant Hills lapen Khasi Hills penta penangan Chetong dun labangso okapar hi kachapate along nong ekelong dun atoma men lake Meghalaya Giant Hills Mukubu pen Dondemosi chapalong ponlo adun thu nong ekelong lake Meghalaya Ribhoi district pen Molasnai lapen Kethomang deng anong e kelong obang phulake Karbi Anglong Meghalaya aduya hoya kedai Terso rong pen pusi birtalong dun Ada babirta bang kela pon sekang ton pekla tumi thakme kurwang thu